gubwa neza horo kuri kibiganiro n'amakuru tene tukugezaho gatanu kuri gatanu tukubwira ngo ubone ibyiza byose wifuza. Ni iki tuje kuganiraho? Mutwemere tunyarukire ku mubano uri hagati y'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twakubwira ko muri 2013 ubwo M23 yatsindwaga igatsindwa n'ingabo zirimo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zifatikanyije n'ingabo z'umuryango w'abibumbye za MONUSCO, zigafatikanya n'ingabo zari zaturutse muri SADC, ku buryo izi ngabo zihurije hamwe zigaba ibitero nyine kuri M23 iratatana cyangwa se iratsindwa, ku buryo yatsinzwe nyine igahungira mu bihugu bibiri birimo u Rwanda n'igihugu cya Uganda. No kuvuga ko M23 yacitsemo ibice bibiri icyo gihe, igice kimwe gihungira mu gihugu cy'u Rwanda, ikindi gihungira muri Uganda. Gusa icyo gihe nabwo twakubwiraga ko igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda byashinjwaga gushyigikira umutwe wa M23, ndetse icyo gihe u Rwanda rwagiye runafatirwa ibihano n'ibihugu bitandukanye birimo guhagarika inkunga. Ibyo murabyibuka, ari naho haje gukomozwaho kuba hashingwa ikigega Agaciro Development Fund kugira ngo kize cyunganira izo nkunga zari zahagaze zafashwaga cyangwa se ibihugu byafashaga nyine igihugu cy'u Rwanda. Ni byinshi byagiye bivugwa, murabyibuka, ndetse twakubwira ko nubwo ibyo bihugu byashinjwaga gushyigikira no gufasha M23 byo byakumye kubihakana. Kuri ubu rero twakubwira ko n'ubundi ubwo M23 yongeraga kubura imirwano hagati mu mpera za 2021 gutyo, twakubwira ko M23 yongeye kubura imirwano ku buryo iri guhangana n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impamvu nuko n'ubundi amasezerano bagiranye na guverinoma ya Kongo atashyizwe mu bikorwa. Twakubwira ko rero bivugwa ko hari ibihugu byagiye bishinjwa n'ubundi gushyigikira umutwe wa M23 birimo u Rwanda, nubwo u Rwanda rwakunze kubihakana. Kuri ubu rero twakubwira ko na Uganda nabwo yigeze gushinjwa, ndetse hari nubwo Uganda yafashe icyemezo cyo kuvana abasirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo batakomeza gushinjwa ko bari gushyigikira umutwe wa M23. Kuri ubu ariko umubano uri hagati y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cya Uganda ahanini ushingiye ku kurwanya, hari ubufatanye buri hagati nyine y'ibisirikare byombi, no kuvuga igisirikare cya Uganda UPDF ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, ku buryo ibi biri gufatikanya mu guhiga no gushakisha abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ni umutwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko ukorera mu burasirazuba cyangwa ukorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo unakora ibikorwa bibi cyane birimo kwica, gusahura abaturage nyine ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero twakubwira ko Loni yongeye gushinja cyangwa se yashinje Uganda gukorana na M23. Uti bimeze bite rero? Igisirikare cya Uganda cyashinjwe kuba gikorana n'umutwe wa M23, gusa ariko igisirikare cyo kirabihakana. No kuvuga ko igisirikare cya Uganda cyamaganye impuguke za Loni zagishinjije gukorana na M23. Ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulayige yamaganye impuguke z'umuryango w'abibumbye zashinje gukorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 uhanganye n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Raporo rero y'agateganyo n'ubundi yizi impuguke ishinja ingabo za Uganda guha imyitozo abarwanyi ba M23. Ni amakuru umunyamakuru Andre Mwenda aherutse gusobanura ko zayashingiye ku kiganiro yagiranye n'umwe mu bakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kampala. Uyu munyamakuru rero ukunzwe muri Uganda yatangaje ko intumwa za M23 zirimo umuvugizi wayo zamusabye kuzihuza na ambasade z'ibihugu birimo Amerika i Kampala kugira ngo zisabe guhuza uyu mutwe na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo umukozi rero wa ambasade ya Amerika yabajije Mwenda niba intumwa za M23 zarahuye n'umuyobozi wo muri Uganda, asubiza ko atabizi, nyuma za gutungurwa no kumviza impuguke zaranditse ko umuntu ukomeye muri Uganda ari gushakira M23 ibiganiro. Ati ritsinda ryavuze ko navuganye na M23 nyishakira ibiganiro na ambasade zo mu burengerazuba kugira ngo uyu mutwe ukurirweho ibihano. Abayobozi bo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bampaye dosiye y'ibyo izo mpuguke zavuze. Yanavugaga ko Uganda itoze M23
byagaragaye neza ko Abanyamerika ari bo babibwiye Loni babishingiye ku kiganiro nagiranye n'umukozi wabo. Muri iyi raporo rero impuguke za Loni n'ubundi zigaragaza ko nubwo bamwe mu bayobozi bo muri M23 bafatiwe ibihano bibabuza gukorera ingendo mu mahanga, Uganda ibafasha kujyayo bakoresheje ikibuga cy'indege cya Entebbe muri Kampala, kandi ngo bamwe muri bo irabacumbikira. Brigadier General Kurayige ni umuvugizi w'igisirikare cya Uganda UPDF, yatangaje ko Uganda ifitanye umubano mwiza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko idashobora guha M23 ubufasha. Ati nta kimenyetso nabonye muri iyi raporo, dufitanye umubano mwiza na Kinshasa, ntabwo ari twebwe twafashe inyeshyamba za M23. Uyu musirikare rero yanenze n'ubundi ubunebwe ahamya ko izi mpuguke za Loni zakoranye raporo abishingiye ku kuba zitarigeze zibaza leta ya Uganda ikivuga kuri ibi birego cyangwa se ngo zikore ubucukumbuzi. Mu magambo ye bwite yagize ati iyi raporo irabogamye, nta bucukumbuzi yakorewe, ntabwo bagize imyitwarire ya gihanga yo kudashakiraho urundi ruhande rw'amakuru. Ingabo za Uganda zari zoroherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Inshingano zari zifite rero no kwitambika ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi ba M23 mu gihe bari bategerejwe nyine imishyikirano gusa, hamwe n'izindi cyangwa se hamwe n'ibindi bihugu birimo Kenya, Sudani y'Epfo zirukanwe mu Ukuboza 2023 zishinjwa kwanga kurwanya izi nyeshyamba. Murabyibuka rero ni ingabo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni ingabo zari ziturutse mu bihugu by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo zijye guhagarara hagati y'impande zihanganye, no kuvuga uruhande rwa leta ya Kongo ndetse cyangwa se uruhande rwa FARDC, no kuvuga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rwa M23, kugira ngo bagane inzira y'ibiganiro. Gusa Tshisekedi yaje kwamagana izi ngabo kubera ko yazishinje gukorana n'umutwe wa M23 ndetse zishinja kukuba zitarabashije guhangana n'igisirikare cya Sultani Makenga, cyangwa se ngo barwanye nyine umutwe wa M23. Ndetse twanakubwira ko byanatumye nyine zirukanwa cyangwa se zitongererwa manda aho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu basirikare rero bari bariyo n'aba Uganda nabo bari bariyo, igihugu cya Uganda nacyo cyo cyohereje nyine abasirikare aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bajye guhagarara hagati y'impande zihanganye, no kuvuga uruhande, no kuvuga nyine uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izo ngabo rero za EAC zo zavugaga ko nyine zitaje kurwanya umutwe wa M23, abo ko zaje nyine kugira ngo habeho inzira y'ibiganiro hagati ya M23 ndetse na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa twakwibutsa ko muri 2013 ubwo nyine izi nyeshyamba za M23 zacikagamo ibice bibiri, igice kimwe cyahungiye mu gihugu cy'u Rwanda, ikindi gice gihungira mu gihugu cya Uganda. Nyuma rero zongeye kwikusanya ndetse zitangiza ibitero ku gisirikare cyangwa se nanone kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kubera ko ngo amasezerano bagiranye na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ngo yigeze ashyirwa mu bikorwa, byatumye rero bongera kubura intwaro bakarwana.